Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thula makube kini nonke ma-Afrika mahle nomusa nezibusiso zikaMdali zibe nani. Ake ngibongele nje bonke labantu engithe uma ngabe ngikhuluma ngento ezoshintsha iy'mpilo zabo basabela. Ngiyanibongela bafowethu, sengathi uMdali anganibusisa enze ukuthi iy'fiso zenu y'phumelele. Ayelani-ke ma-Afrika nginitshele. Ngikhulume ngo-2.5 u-2,500 owodwa. Ake nginitshele indaba eningayazi. Kunabantu uMdali abaphile umqondo abakwaziyo ukubona izinto. Lalelani, ngikhulume ngo-2.5 abantu bangena ngo-25,000. Mina ngikhulume ngo-2.5 abantu bathenga ama-contract ngo-25,000. Uyazi why? Uma uthenga i-contract ka-25,000 ngokomthetho ikhampani kumele ikuboleke u-5 million ozokhona ukuthi uyostake ngawo noma uthenge ngawo ama-shares. Kodwa wena mawukhipha u-25,000 ikhampani ithi sizokunikeza ibonasi, sizokupha ama-contract awu-5 mahhala. Kusho ukuthi wena ngaya amagama ikhampani okunokuthi kuboleke u-5 million izokuboleka u-7.5 million. Ngoba lo 2.5 million yibonus oyinikezwa ikhampani. Kusho ukuthi wena mawungena ngo-25,000 ufana nomuntu ongene ngo-32,500. Emva kweminyaka emibili uzothola imali engango 5.7 million. 5,700,000 after 2 years. Mangabe le 25,000 uyifaka manje ngo-2026, ngo-2028 wena ngedate ofake ngayo wena lo 25,000 wakho uzothola ke wena imali ewu-5.7 million. Ngisaphinda futhi ithendele elisuka muva likholwa izagila. Lelo thendele lele engikhuluma ngalo yimi. Ngatshelwa ngale investment ngo-2019 angangayithathele ekhanda. Abantu abafaka imali ngo-2019 kunomuntu nje engimaziyo owathengisa iplazi lakhe. Wathengisa iplazi lakhe futhi walithengisa cheap. Iplazi eliworth u-24 million walithengisa ngo-10 million enzela ukuthi athole imali. Wavele wathatha imiliyoni wayifaka la. Ngitshele ukuthi njengoba efaka imiliyoni unama-contract amangaki. Bala-ke ukuthi ku-1 million kuno-2,500 abangaki noma kuno-25,000 abangaki. Ngoba ku-100,000 or 20,000 or 25,000 bawu-4. Kusho ukuthi uzothi 25,000 times ngaki times 10. Kusho ukuthi o-25,000 abayingaki labo. O-25,000 abawu-4 kwi-100,000. Kusho ukuthi kwi-200,000 no-25,000 abawu-8. Ku-400,000 no-25,000 abawu-16. Ku-800,000 no-25,000 abangaki abawu-32. 32 plus 8. 32 plus 8. Akusu-40 loyo. O-25,000 abawu-40. Bala-ke olokuzana mangabe leyo mali eyifake only for 2 years. Ubaleke manje o-5.7 million abawu-40. Hey, walala wasala ama-Afrika wavuka wayisola. Abantu lo muntu engikhuluma ngaye uhleli phezu kwemali ngoba yena wayifaka ulokhuzana. Wayifaka u-3 years akayifakanga u-2 years, wayifaka u-3 years. Ngitsheleke uma ngabe ke imiliyoni izomkhiphela ke manje angazi nokuthi ngizothi malini. Angazi ukuthi ngizothi malini. Kusho ukuthi kulabo 20 kulobo o-25,000 abalokuzana abawu-40. Angithi uzofaka manje olokuzana o-5.7 million abawu-40. Angithi kodwa ke uma ngabe iya ku-3 years ayisayi ku-5.7 million, iya ku-8 point something million abawu-40. Ma-Afrika lo mjidi usukile lokishini e-village emakhaya la ade ehlala khona usehlala edolobha nhloko lezwe lakhe laseGhana eKumasi.
usukile manje egane elokuzana elalini elokishini noma elokuzana emakhaya. Nazi inamba zami. Wena ongizwa kahle angithi ngena ngo-25,000, ngithi wena ongakabi nemali ngena ngo-2,500. Wena ongakabi nemali ngena ngo-2,500, ulinde 2 years uthole u-380,000. Uthatha u-280,000 ushiya u-100,000, ulinde u-3 years ube yimillionaire. Nazi inamba zami 079 327 1726 079 327 1726 07888 15031 07888 15031. Uma sithandane ke lo onithanda ngempela, onithanda ngokweqiniso. Uma ngabe bengithanda lento bengingayifihla, ngivele ngithi hayi ngifuna ukuthi babone ngami, kodwa ngoba umona awubuyiseli, isifo senhliziyo esingelapheki esilashwa uwe wena mnikazi waso, ukuba nomhawu ufuna yonke into kube yakho. Mina ngithi ma-Afrika amahle, nanku umnotho, nanku umcebo, sesiyahamba vele thina sisendleleni, iy'ngane zethu zosala zidlane emhlabeni thina singasekho. Ngiyabonga kakhulu. Ngithanda nonke ma-Afrika amahle abangilalelile. Ngiyaphinda futhi ngiyanibongela bafowethu, sengathi inkosi inganibusisa, inivulele indlela zenu zengcebo. Ngiyabonga.